Terça-feira, ia município Baucau, Juventude Resistência Bairro Central Wainiki, município Baucau, halau conferência imprensa, onde hatan declaração o Jacinto Correa foi na Laisne, e haloron sanulu resinhat fulang maio tinan riundua ruanulu resin lima. Kata senhor Jacinto Correa realiza juramento hamutu com a Juventude, Bairro Central no Wainiki e a Gruta Wainiki. Declaração idane bosok no lalos. Tamba juramento refere senhor Jacinto Correa la inclina no la iha maibe altura neva senhor Jacinto Correa hanesan limang aimba polícia intelijen Indonesia bapa Hansang no copassos iruang neve helamos iha Bairro Central. Tivo juramentos refere a tua segura informação ba inimigo Wainhira entre a Juventude Bairro Central no Wainiki. Ida maka hetang capturação se la temi ida seluk ni naran tomate. Lalos, juramento refere a domi malu ia funu larang. Ia sorin seluk, ame acrescenta tang kata juramento refere ame balu ret mak participa. Juramento barak mak la participa inclui senhor Jacinto Correa, simlu ba juramento refere maka be kopu ida no liling reza hamutuk pois semu hamutuk la uzerang. Kata kami Juventude Bairro Central no Wainiki, ami kunese de teves senhor Jacinto Correa, tamba ami moris hamutuk desde kik tobot. Saida det mak senhor Jacinto Correa halau, iha lorong ida iha altura neva. Senhor Jacinto Correa altura neva hatai seropa mos, fuer lakona no halo estiloso bonito iha vila larang. Ami resisto hamutuk e tinang 2009, mas ve senhor Jacinto Correa hetang ulu kona ninia direito ba pensão ho kategoria 8 a 14. Nia tula pai LCT husa afasai dan neha na kata ngela los. Tamba momentu ne pai LCT mai husi sagadati. Haurasik maka kondotor lori tula pai LCT ho nina elementu ho no kolega ida mak sirifi mateana. Ho anem fuik mateona. Ho Sudirma maka agor sei moris. Ho kolega serseluk sei moris. Ne momento ami mai hamutu ko sinor Sergia makturel hano sorine. Ho sinor Rambo ho amansi. Ho kolega serseluk momento amak batula pai LCT mai iha kaivada. Nebe siar dihan mai husi afasane ne bosok. Ne informação ainda nebe que. Sim, demonstração nebe hahu iha baukolarang senhor Jacinto ne nunca mais para tamutu ko ami. Ta momento ne ami tahu tamba niamos la acompanha ho comandante tentara Indonesia Irwang ho polisi pahasang nebe momento ami tahu nia sidauk hamutu ko ami halo demonstração. Hau hanen kata denemos bosok hotu. Tama hau ne vida tomak funne to remata. Hau husi vilalara hau sidak basubar los palos. Enunemos hau haleba ilara hamutu hau nia pai LCT hau no comandante LCT hau mos sidak pernah ba iha Los Palos hau iha det area bagia ho batas Los Palos nia mai liu fali region 3 ida nema ki iha sim kona ba juramento ne momento ami jovem central mai halu juramento duni mas ami la uzarang momento ami halu juramento ne ami hemube ho sunulili atunune atahadomi malu para atu asigura mal atune karik tentar inimigo at captura itakarik atunune label descobre malo. Mas senhor Jacinto lá. Ida nebe mak kanasang fosa simbania mak kanasam nia bel hetamos bel 814 ba se bel karik hasaite ninia be prisão prolongada. Ida ne tina wala hasaite ba mak nia anus 9 meses ne se karik lei fodala nia liu karik nia heta 814. Oh hetamos ground 3 karik ida ne mak ambel sar. Se ida ne mak foliu mak amise nafati hato ba comissão homenagem nasional se belekar hari didiak proses une la bele saida karik bele lori ona investiga ba tribunal para ba mak hakot henba para emahutne se sinti puas momento nene comandante LCT iha subar iha sagara teneba ne maka irmão domi lori kareta mikrolet miang ida maka ba tula lori mai iha weniki kalang ida toba iha weniki e depois dalai datang ne maka ami haurasik maka la hamutuk comandante LCT ami tama kera sa iha kaibada waimua irmão kiak Sudirman comandante agora dadau kia FFD teli rizai momento ami rasik maka momento tama iha kaibada waimua rambonia uma ne tula ami iha sagarati maka nelos. Senhor Jacinto diha maiha mau ami kusira diha maiha be senhor Matias Neuma ne lalos Maya senhor Constance Neuma. Ami mai ia neba Lorontulu Kalantulu buka senhor Jacinto ho Irwang tentara Irwang ne atu oho. Mai be to mai Lorontulu Kalantulu lahetang to ami fila fali tiba fatin abrigo. Tula katua se lima sagadati main banes domi malori kareta lao sai maselu. Sofer turtia domi malori.
Ne laos Jacinto ia tula Jacinto lah ya ne bosok tem. Kita lur lia bosok ba manao san starunia. Nia polisi nia tensera aten mau lei. Laos nia polisi la aten lei, taba kontra fal lei. Ne kita hatung fal katua seli. Quando sema dia quando katua seli ma recomenda como nanti elina mereceu. Mas nia naran tensera ya sore assinatura ya. Ia be formulário lá ia katua seli la assina, mas lur katua seli nia naran bosok tum sade. Entretanto, Juventude Resistência Bairro Central, Rusuba Jacinto Correia, atua para conta a história no declaração falso, bafunu na insira no responsável grupo subcaixa manufui contra Lima, onde retan benefício.